Hello and welcome to the Talk with Sorinthan Haorei. Actually, episode lead to an exclusive interview aka yang room vice ase. Actually, Ningreingam Kashung, BJP intending candidate for 43 Pungyar AC kala Haorei ahi Vice President of Kishan Morcha Bharatiya Janata Party Manipur wing sadalaye. Ningreingam Kashung nali kachung ka ning sidalaye. The Talk with Sorinthan Haorei lirazang kami wang na atam sa kya ka salala ning siye. And Haorei anyway discussion here. That Bamaman Kaisa generally make up the anyway main topics being Mavaranga, Nana viewers being Yari Pingley, they'll make a no maramli, things and I know personal no way family no or no way as a politician or social activist, then the Sarakai background introduce they'll make a Samilo. I mean Ningreingam Kashung Ishavali to sing Kashung. Ishavali Simthala Kashung Ibrevali Florence Jajo Kashung Inao Matilaye Now Miraka Shinamati Agatum Now Mirali Woglong Kashung Now Lava Krabavali Karia Chipemla Kashung Jana Jurin Kashung Lemi Kashung Dalaye You qualification graduate ne You did our partner 1st December 1966 Jaina Ora Really in a Yari Otsara Hyping Chatong Youth Club is Secretary Saye Jana Chatong Gatanalong with President Saye Southern Tangkhul Students Union Way President Saye LMS Law College Tribal Student Union with President Saye China All Naga Student Union Way and some way Finance Secretary Saye All Tribal College Student Union with President Sasai. Life Insurance Corporation of India with Financial Advisor Sasai. Zingum Trada Gatumshika. Jiwithile Development for Rural People with Secretary Sasai. Saye. Aruanatanda. Yari order through back in NGO register Sakane. 2014 we in Ukru district we BJP Vice President Sasai. Juithili ST Morja Manipur State way BJP way Vice President Saye. Haorei inna Sahi Kishan Morja with Vice President Manipur Pradesh with Sadaklin. Okay. Ning share jali no we introduction matalagan mi hawivang. As an intending candidate na officially voucho gida yaruina thai khangaya khanava. Actually rather clay election hili na as a candidate as an intending candidate Cuban shock league la nui Ningreing Cuban na candidate agsa da shock league la ji hi tyo me ka thenga in china na atam ka khwimlo ina yaru chung khali encourage sajde kacha ishabana Luke Vanau Sada What Sarada in farmers Pingley interaction with Chung Savaye Chia Chinese proverb Naita Bahane Singuma Karim Father in Naka Ma Yalo Yasanglo Singum the Tungring Palagan the Ringrachika Joelinglo Zingum Hampanga, Rimpala and a ringro chica, a terong linglo ji hangzade. Ka Luke Vanabinda, Atumwe difficulties he the chung hangai.
ina la paila ga na phning sai wo ai tada atherong ringli khi sakla ali khwali khi sakla da la tada ni jung na khuya kha sai ko ri government wi khang chong na khuya ka msak bai bang right yu bang ana matui la ka tada hang gi ji hang salala yaruli government na pus misanya ka yari bi mangkar thira mara ji hauda I misana student union le zangala la ka ba I tumo strike aka sa sa ye ko hi sa shon ji ba no yu wanga na ri centrally Narendra Modi na li khana bingli kala India we citizen bingli Manipur ling jon khangai scheme ko chong khalai wo ji thau de in jon gi ji hi apo mle to da I masana achikum relief mi khwale Punjab wi ga chot ina pumye hi 2,400 square kilometer ne dhang relief mi gazadle khung hi 126 village cover sanai okay kachang thruk sini changai atu moi ga jochi yang laka ait hi ai sayam bombay mara iwi atam hi badalai phungyer kendra mi ping ga jothi yang laka I politics hi na chanlela phungye hui lui khwana ping wi grievances hang laka athumna no wi khunung lei pamra dhang hauta I lansing wadlela politics tang hauge da disam khoi khai okay ning shere oja wi ningrin thalaga na hangmi khai ju wangkala phungyer assembly constituency hiri ka hakilina na yawa share dak lejiwa kapai odmaning mane so job well done the hangai ye ari kharjan sa ji trankala no we officially shock hai ji young governor as a BJP intending candidate ne and nana Q1 BJP party hili kapang ghyok lo ji thaingai and moreover itum we apom hiliwa minority wa apom saogi da itum kuchung khana ngazege BJP hiwa anti minority ne anti Christian ne chila chung ka hang bom de le chena nana Q1 BJP li kapang khui haw kala higitha leidak le to short nana ki ka da hangai clarification now or no thei khui no opinion je yo me ka hang milo itum your hi minority your side da itum India liva hakkamai khali la tata ari hakkamai yurna dominance laga le hauda ina politics sara jika gatewa yura khali gatewa gurba khali chang laga natagi ji hi sakhawai kala development khura khanga hi leadership kamatha ningathar miji daga sahauda itumna theye itumna shaye kala hi ogothing la khame anai ari Narendra Modi mararang laka Atal Bihari Vajpayee chamla gaina ringa kamia khane awi idumna awi history pa thara kala yaru linga chon ngai la khai mia khane prime minister khane jawde hiwi party hili chang lakha ina kaja any wada ka sa se jilala resource daga sa mo hi laka atunna traga thada pen papa jinai Narendra Modi na Atal Bihari Vajpayee thili Narendra Modi na ningthala gaina laga awi follow gachung ga hi ningthala gaina wat gachung ga sadale hi wai thumna hanglala ogthui
na khong na pin ma myam rai jana political party hi na BJP ka pang ko hi ning thare miling chon nga ye je tum na proof tha da la ru ham I tum health card nya khali 5 lakh mi da khali chi khang de government mu mi sam nai chief minister na health card 2 lakh mi da khali lockdown we long le sam free na miya khali ke ji phang nga khmi nai dal ke ji avu khmi nai thau pawa avu mi da khali nai mai I tung hili BJP nam phung thu da samju samsung mangai dalai na thau ma samang to rai okay ji wi wangai na BJP hi ning ka thar kala ya ri ling chon khangai political group ak saw da hili ka bangkui okay kening share ojan we ningwin kala BJP government or BJP as a party na thai kui dalai na hangmi gai wa adang na hang rok chili na phungyer villages wing le yaw khawa chi tran lui khawa naw bing ko chot ka chang thei kala thum odong tsingai ye gi na hang shok ge yu alung ya we phungyer assembly constituency hili na sami khangai no we vision ka da khima mai le le ya we ping we wang ki tyok mai ka thai ngai no vision phungyer hi lei hau lei thau lei a ga ram na wa okay hi na tum na hi arui hi na na khiang le hi gu ngalai gu honga na thai da la ma ka hi le chi ina hi apple ling hai da khlai che ka honga na thai ra kha thala hi chinggu ma ka ma ka ra ngaru February ga chung tharan okay chinggu ma ka ka ro I apple che ma thang ka zama le thai ma ajugum ling sang nei achkum chagum 2021 21 we February li khling na wa okay ji March April la 11 da ajugum hi la 11 ro dang ka mu khu mum thing sa full dang ai okay chingum ma ba athem the ro tha 50% khudai full la the mu the ro dang ai ji hi ara Kashung khatan Kashung wi hai thum hi Bihar ga tha wi champra komlali simai wa okay jana ara eastern corner ba khwa tharan ari kambat ga tha wi athei khamtha hangkhwa melen chili banana chila therong le da khabin je chala ga June July le yaw khwa sai da athei jim thei sau sai okay da hi song talu le ga chatrik ga phung hangau ga phung chi khwa je athei mathei athei le hau le thau le la kha pam na wa ji wang na ina phung ya hi horticulture home shamai da khle ga cha itung na phaning sai jidla ta da to ga ta khu ya bala sure no tom quick hai awi lemon orange lychee pomegranate laga ithumoi hangda khlaya banana chang chana passion fruit lamai da papaya jackfruit goa nobab matha sawa ka pam kai khliwa transportation mom tha mada right makhu shogr man jana hi important ga sa hi ina mi pingli tamji thewa ye okay as ye kisan morja vice president south kisan li inter south da delhi li khwa tharan tam pagli agriculture sar imphal ve li ka phungli horticulture sar da hangwa chan hiwi athei khamatha hang khwai malem nei chan ina thumli chi tamji themi ye tamji thei chan nei ka ina thumle hangai even no how many manai trailer ka ku chan nei ida ina thumle hangai okay chan tadai thumle yang sei ari hom chaphala ga he sam hili ke jili 34 mang tai wa
then walnut walnut hi kg li 700 taiwa laga lychee hi 260 taiwa kg li then ai tumo mango kg li 180 tamai kisimba hi jang okay pomegranate ka thai 250 thaga sam hiliva athe hina tharasil matai khmel jang hai dalara ji kulam hala ga na ina mangwa khana la phungya tender ni na isla chatrik now ji dala ab chatrik ji na bajang hai abam chili ha ga ram na wa ji wi na ina 43 phungya hili ji samingai okay main no vision later lane hot number 1 number 2 li isi mabithel area hi tourist spot shamka ngai okay tourist spot shamka ka kani thot kuchong ka otsam bang rahili marama hi ina itum bomdak le hi ajing dai ge hi thingna sakham ga nei ajing hi ara dam kha ga le dak len ta ka hi tourist chung na khra pom ne jana apam hili tourist spot semga nga ye spot chi tha ga hili guide mathai mane jam ka le hili yaron ngala chung ka ot samang ra okay la ka hili hi apple le dak le athun no ai thumai apam hili apple wa te ba thore dang ai chan iram nau ping chung le cha dong nau chung le na encourage la ga atum hi hi ching da hai achikuma jang February iram maru hon lig khu ra tamning manai chili utara okay chana athum atherong ling se laga foreigners pingra ga foreigner pingwa apam chili athai hekhu laga no babla chili apple la chili ka sai jang atuma man la border samning mai la ka sang naw ma na yo thira gi nda hekhu laga itum banana la jang ni na la da hai mi ji atum na le khu laga sha laga ara manjin na kapo manja atum na mi ji no he hi ta da shemi sare then hi ka phung mabitel area hi ara ri ha tung ka khai hi wi khi ka ping hili ta da apam kham tha pam chele tere long thala ga no sho pam le wa okay trekking area Siamra Jili tourist ping chali guide chi yarung la ping osam mangra Jili lang meda arui itu moi kong hili asama ini ba yangse okay iwi kong jili khai imsana ke ay daklen ne iya khai malo manai ina ke ay dakle khai je khui laga mi ko thumrala aji kum iwi blessing khui kali khai keji thing khalang dai na iwi faman da khui chon nei laga hang dakle ina sase ki jimak me ai arui hokje i blessing li ina sakta hokje akal molom nei okay iwi faman khui chon nei jena athum hang da iwi te si ki chong khalai dang nei sai pha jang jena hiwi nungsi habi hongpe chongtan kasom chiwi area li khamlang area li nungsi habi chiwi unga hi tourist spot singa pai da dhangai apam ji masila jang tharna jidla ji shamka mingai okay jana ara kika singza singza li uyawan awan khle pom che right uya ka phung uya ka phung jili in case
rivan me ada i politics li chan laga them the ga chi tourist spot sem kar chana singa bu hiwi hilila tourist spot kham tha le chi identify sara chana chila sem kam ngai in okay main he tourist spot in horticulture ili focus ada thai khile ning she na na da ya ri wang da mulung ring la ga na phning mi mu chuk mi da khle chi wang athai kham thai lang saron da lo wi sangai itumwe ada ini kham jai tha da itum apam hi cho chang la ga na ok thu da khle chung da le da khle tha thai fe shong fu ji la thang na khang da khu ji li athai ya ga ma thai sa la transportation ma kham thaw wa mu khu shok khra lak chung khle bu pam da le awi itum ko phung naw ping na check the to Manipur hi along hili to me ko phungai nai to tang ba development disparity chung khle da khang hi no opinion li ga tha le kla ka da thai ku kla kala arwi achakum introduce ka sa HSC recommended ADC bill the introduce side da kle hi ga tha issue le da kle solve san ni kam san ni kla hi ka da chat ba ka phara ka ji no opinion tyo me ka thai ngai ja aru jang lai thum hi po ga zat ni wi Lu Commission atom gapo atom sauda laga I wa I ngane laga isha wa wi azingli khir sauda le laka ba tada ping panglai no tada mamu manai sana od gato ngi hi atam na khuirar okay chili comment sak okay ni share jali arwi inina ngajek ta ga hi kuchung ga hi Indian electoral politics ni itumwi ari ni kharjan sai ka ituna thei ja itumwi naga yuwi peace talk lo khika zat le at the highest level anka ari 1997 and NSNIM na Indian government ni kharjan sa zat le chena itumwi naga yuwi politics li ojawi opinion in case examples are nalikali ghavre na lumshan midas name le ka pangkaulo nana ka thada hiwi li opinion ka thada le li kala kita da wa ka pham ira or it make thai welcome sai ji opinion le ka or na ka da comment sangai hiwi songja hili tyo me ka thengai naga as naga nawak sada naka naw akhui ashi chang da le right jana itu mo hi political talk ne jawda itum hi political chume kap cha pa ma khali zatale hawgida itum ningring ning phunje naka we ashi ligzang naka na we gapaning je itum muri rally siyasa laga jaw juye azingli otsar okay in share ja ari Manipur state li government phungda gle BJP na CM Biren Singh na lead salaga how would you rate the present government kiting han ari kasanga congress na mungra ga ni hilari Manipur na I mean Manipur li BJP na raga phung hili khang che kya ga da thaili kala zatwa ki da gle hili in the ari election li jang jang ga da zatwa mrauli no opinion tyo me ka thengai arwi rega sangba kachung ga thai samangai rida ukhur ga zadhi itumna pungmati phanga kari thawe ukhur ga kahi imphal wena okay ari honwa pung khani makhai ka thamang zadai sana rida ina kompad wa khwa tharan tada chimi shoi na changai okay same daily ba shungro je ai kariana okay khwa wa shungai kha simshol bong da changai ari hon wa tada pung mati phanga da ka thau tharan wire la ka shongfula hagla ga ni shemai da lai juwi China development Narendra Modi BJP atom hiliba changes wa chung ga khira dalai okay juwi wangai na in case kulam haida
yarui minganinga kasaka border hub shemira Okay. iwa chondang yauthui khwali union minister pingli cabinet bali state minister ari oja Dr. Ranjan Lila najekda hi kasom boundary wak che apam amma pannai manai mara mai si Tangkhul wa tada leadership khang pail kha chung da le hawda Okay. asama apama ka na indicate sa tharan problem le rai ka apam ina the chili border hub shemira then he kamba wa che chili border hub shemda chi tharan 43 year we economy here 10% hari more area na ring dakhle jam ji we facility ji isi kamjong le hi ka som le isi 43 year le ba thala le na sam mangaw da sinau bin ra rak laga atang ina horticulture Right. atheling sei ji je ji kyang le ra rak laga yor gi jin wa thei che marama tourist la tra krawra hili good night when hapok da sina phunggi jin wa hili diamond hili phungzat gi ji he chena i thum tanja jeli khu gi jin nai then over thili aman samai kap ga ji hi ather hinwa Okay. ather jang i thum we wine itu mu starboard ar he wine le convert sa tharan thing we od meaning manawa la kha we od le meaning manawa meaning kai thum hile khamti tharan ko ne jidai meaning la bodala khali in terms of tada ko na kari kham tha tha in phali thousand jilia bodala khan naman samai dal khle na wa athere ji ishi brivana kolam hala ga na 43 phung yearly lai how lai thau khle apam hile ithunli phasang khang sak na wang la kula mai nei la kula khamai Right. Kalika, ari amatuida klei as an intending candidate a party ticket ma shok rong tukida. Mau shok rong tukida jena ari ojaling han nga kana in case na le party ticket hi BJP wen ma mitulo. Na party ke te wena contesta ngai ningrin leika or as an independent candidate chokraka or ilima mil la phai ki kam tham na khami ba ji ko tomra ge chuil ningrin lei leika ka thada le li do. BJP na hang ba ot salo na we cylinder tissue da reward me rak chinai jena tampa ngalele atum hi relief kuchung khami chadai inala athang isi ajakom 2020 lila returnees kuchung khale ari atumoi quarantine center le na atumli salo khami paisa thing thara khami jang hi thak chung sai praja sepa sa se jawda Right. 2021 lila ina kholi ari hangdak le relief me laka sanitizer mi waiwa sanitizer mi khwa tharani na khrajan laga BJP na gahna bud level li walok chne bud level li walaka bud li chanang cheklo voter li chanang chelo chne jana chi BJP na ka swathi juda isi kendali 78 polling khle hili 76 kathali wa imsan wa jangai re Okay. jana BJP na asiwe asina hangadak le tuichinga ga kha ticket hi maswele samangra ili na vodum khomalo ji mila jandale wa Okay. jana Party leadership win. leadership wena Okay. ji wi na ticket hi
Ili Miran. Ina sampang labai ji hi 10% hope sal ka pom taklin. Okay. Fine. Ma under the Seva Hi Sangathan mission. No, we mission gazet social media li post hey relief khayau ji wi ji leira. Okay. Jen aru hi ticket hi wanana sampang laga ka ji wi Ningreingam le. Okay. Fine ning shi. Aru ja Pungyar Assembly constituency we voters in particular or Tangkhul Nauron or Manipur Nauron nana kajigita message me ngai lega for the upcoming election no or no personal any kind of messages nana me ngai lega wa nana atam ji khui mi laga yaruli message kam mi pai right isi 43 Pungyar hile leida khle mi ping hile matai mi thida farmer ping le atumle ni mati Allah galo rivali siyasada itum na ngaze gai khangacha itum na traditional cultivation salaga tada mum gatiaw khalingsang ayalo thai tiaw ga sang jang chanama Mani thada depend sahi masang sagla scientific sala ga haya atong we athairong khaling ho golela scientific sala ga na jang technology we khang chon khuilaka government of India we media khlaya scheme lewa ara autonomy sala ga ya jang itung we national bee board jang national fishery development the scheme hi chung khamya dak lai nai ara hi government of Manipur we ari hi Imphal we planning we khamya ma khulala from direct ung pa le tale okay ji wi wang na ji khulaka itum hi phongyar hi samkang ai okay Laka Athe Shirai jam horticulture we athe shirai hi mathala ga na ling laka yor go piping ji yor sogra kai khana athe re semra cold storage semira okay laka athe re sok laka amanji chala ga na jam chula ga na yor khui laka Pungyar ngalehi horticulture home Pungyar jikreda new Pungyar Pungyar jikreda athe shirai tra ka sho pamjila da India nala ogthina la therano laga sports youth empowerment jang football chatata trust katha Classic Football Academy, Mary Com way, Boxing Academy, jang lamada atum itum way weightlifting, China boxing, jang rifle shooting. In a mangwa ka rifle shooting va itum mi pin khira. Ji wi wa na in Asia azek nolong program ke semli in gang nei athum ita da semre jana ina rifle shooting ji sanglo nomoi ga bi thum yur na first kui bai wa gold medal thum mumbai hina sang bai jika lago ina sang sanga lag ha ya jaw women empowerment handloom handicraft, weaving, embroidery, self-help group kita tara kasam sangai laga pesa ba itumna BJP lizang laga central government BJP panauda pesa jong mi pai okay jiga laga Tangkhul khung to ngana pesa sambong pa laga khali de art and culture
Merom chatrigwe, kambiwe, nung chen hi kasomwe, kasomo samong dalaye. Okay. Then every village, we art and culture preserve Sara. Laka register Sara. Pesa itum nakika sataran Delhi mama marai. For lagata va Delhi ma lagla fan kubaye, China tam jitebay, atum limi bay. Jitaga atum nakang honli. Every year linganili. Laka atum panau li. Government of India na mi dakhle phaisa je atum hi sambang sagra ka sambang sangaye ili nathumna ka tomya ka shongfu ji in ji themira ka je hi itum hi imphal ka ta hi itum hi tu theba khawat ji hi ka government facility we don't know thene laka one number hi hi tada chuli zang nai sana iba pharamang phung ga ta imphali khang cha imphali basa ta phala ga iba ringai ishi Northeast Manipur Nagaland Arunachal Mizoram Hipping with Pesa Jomai to the Bihar UP Wag High Pesa he Hoxacololi Nijua Hoxacololi Jain AC 43 Punger Hile Ina Kahang Mang Jimagana to da E Mashana Ajigum lockdown Hile he will sim he will fencing he Mashazang Vexamne Jang Hog Ari he hog hamati Langa Lagara now look some Friday young Don't he in a sunny Izanga Japan Nalena India Lipam the clipping lay Heg Jam Nauping Kashang Lily of the clipping Takat isi 43 Punger he 2,400 square kilometer later like he so kamika ha kagai tumi pang live run me hano ram ga ha kami ha he sichin laka atangwe technology ari scientific degree rating jang lakai tungwe degree jang poultry godri laka sauk pai tonga laka thum nahangda ai thumwe mega ta hi ka kaile hongmai kap je kala phaisa value le lagai se mega ta hi kg kale 1000 kai wa hi da itum phungyer hili hiwi meeting ayarli ngalang phaiza dakhle yaron ngala nauping li solo itum apom hili scientific thala gaya itum na government phunglaga sendali atum li phaisa khui milaka self reliance sagi je apong ji mira itum ayar ngaleji pesa sing laga ya thuwa se itum ayar ngaleli ngalang phaiza dakhle hi itum khlata company wa shortcoming khateo ko lega ne sa laga self reliance ngarinda itum ya pam hili haithai chu ngasok laga tong hi ringpha lagana laya lagana ring house new puyer progressive puyer shengpa house gi hi kani thot langmeda puyer hili 36,212 voter hili
apil sak ngai okay ning share okay ni share wa jale no atam sakya gle salala ya ri binglim ta la ne phungyer assembly constituency voters bingni wa atam shok laga no we thai khwa na sak ngai kle thangai ji thalain hangmi hai bang chung khani she ring phai no we on manga them them mer no sawagi ji psychorally very run azang mi da thai kham theng sar no ji we sangai dele ticket ko poli nir no or no we anything no we mangali or sawagi ji bi ma hai mer no ji we sangai dele o jale Arikala viewers ping intum psychology chung kaning shi ajo episode the exclusive interview with Kuira Ningreingam Kashung hi rayang hewang ning shi itum na intending candidates ping lita interview khuyum imaman da klei itum ko chunga theshin ko khui samphang da le da shi changai itumi intending candidates ping ne itumli o chami ngai la gaina athumui khlele chikan laga o chami da klei itum direct dam khilag sai ji le pil sangai itum over dependent sa ja tumle over expectation lam sa la itum bana kada da ko tom ga se kada da ko tom mi si ki ji itum chuk se itum apam hi ba matala ne phungya assembly constituency ba Manipur hak mai tuje assembly constituency ne area in terms of area chena topography no itum apam ne geography no sakla kai complicated sala kai akhane itum individual ping ina khang che khura sai ka khang che na UN how progress na yu mushuni me or hai la ga se 2022 election hi liver na ina mushuna na participate sala ga khamata khang che ji khura khwai go sa sai ji machan sangai khang che go ina ina khura gi ne mi te ne ra la ga mu khura mi mre ji message hai mil kan tum sai ko ning share kana episode le sampang lu shit se ning share